dukɔ si woyɔ kple nye ŋkɔ la abɔbɔ wo ɖokui, ado gbe ɖa eye woadi nye ŋkume, atrɔ tso woƒe mɔ vɔ̃wo gbɔ la, ekema mase nya tso dziƒo eye matsɔ woƒe nu vɔ̃ ake, ada gbe le woƒe anyigba ŋu. Esia nye yɔyɔ na mí, ame siwo katã le Hebritɔwo ƒe ƒometɔwo dome la, Israel ƒome la, be woyɔ mí be míatrɔ eye míatrɔ ava Mawu gã la gbɔ. Fifia míaƒo nu tso woƒe dekɔnu aɖewo ŋu. Kɔnu kple xɔnyinyi geɖe le eveawo si eye akpa gãtɔ nye Hebri kɔnuwo. Míalé ŋku ɖe ʋe aɖewo ko ŋuti. Wonye ame siwo ɖuna tɔnu alo nyina fofowo ƒe dome. Esi fia be afi si fofowo tso la, afi ma tɔwoe nenye. Eye míakpɔ eƒe kpeɖodzi le Kronika gbãtɔ me, tso ta gbãtɔ va se ɖe ta enyilia, lɔ dzesidede amewo tsoƒe ɖe eme le Bibla la me. Ame ƒe tsoƒe ku ɖe fofoa ƒe tsoƒe ŋu. Du si me tɔwo fofowo nye la, du ma me tɔwoe nenye. Azɔ la, vovototo aɖewo li le kɔnu nu be woaxɔ ame aɖe wòazu dada ƒe detɔwo. Nenye be dada nye eveawo eye fofoa tso gbe bubu gblɔlawo dome la, ame ma alé ɖe dada ƒe ƒome ŋuti eye woabui be enye eveawo. Wowɔna esia va se ɖe egbea gɔ̃ hã, gake koŋkoŋ la, tɔnue míeɖu. Míewɔna aʋatsotso ƒe kɔnu na ŋutsuviwo le ŋkeke enyilia dzi eye wowɔa esia ɣe sia ɣi kloe hafi ɖevi la nate azɔlizɔzɔ ko la. Wowɔna kɔnu sia godoo gake eveawo akpa gãtɔ tsona aʋa le ŋkeke enyilia dzi eye wotsɔa ŋkɔ na vidzĩ la le ŋkeke enyilia ma dzi. Míakpɔ ŋkeke enyilia ƒe kɔnu sia le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 17:9 va se ɖe 10 me. Nuwɔna si nye nyɔnuwo sasa ɖe aga le woƒe ŋutsuwo gbɔ, nenye be wotsi gbɔto alo wodzi vi fɛ̃ la. Míakpɔ esia le Mose ƒe agbalẽ 3:15 va se ɖe 21 me. Nyagbe lae nye tsi gbɔto si gɔmee nye mamaɖa alo kpɔgodonɔnɔ. Esia fia kpɔɖeɖe ame le aƒekɔ mamlɛa ŋu. Le eve kɔnu me la, ŋutsu tea ŋu nyina foa si yi nugbe la ƒe dome ahadzi vi ɖe ame yi nugbea ŋkɔme. Esia hã le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 38 tso 6 va se ɖe 8. Fimae esi Yuda ƒe viŋutsu Ger trɔ megbe la, nɔvia Onan wɔ kɔnuawo heɖe Tama ahosi la wòzu srɔ̃a. Kɔnu si nye ʋɔƒoƒo la nye Hebritɔwo ƒe srɔ̃ɖekɔnu. Ʋɔƒoƒo enye nyatila le eve gbe me. Ke míakpɔ nutsotso sia le Mose ƒe agbalẽ gbãtɔ 24 me. Ŋutinya la ku ɖe Rebeka kple Isak ƒe srɔ̃ɖeɖe ŋuti. Kɔnu si nye ɖetugbi kpɔlaƒe ƒe kɔnu la le Mose ƒe agbalẽ 5:13 va se ɖe 19 dzi. Ʋu ƒe hlɔ̃babia kple sitsoƒe du la ƒe nuwɔna enye eve kɔnu si míakpɔ le Mose ƒe agbalẽ 4:35 me. Anyidɔlélawo kple ame siwo katã ŋutigbalẽ me dɔxɔlameŋuwo le la ƒe mamaɖa tso eve dukɔ metɔ mamlɛawo gbɔ le eve kɔnu nu. Nuɖuɖu ŋuti ŋkekenyui ɖuɖuwo le Mose ƒe agbalẽ 3:11 me. Ŋutikɔklɔ kɔnu siwo wowɔna ne woka asi amekuku ŋuti. Míakpɔe le Mose ƒe agbalẽ 4:11 va se ɖe 12 me. Tsiƒoƒoɖi alo nunovɔsa kple lã vɔsa le Mose ƒe agbalẽ 4:28 me.
Mawunya kpukpui bubu geɖewo li, ke hã míalé esiawo me ɖe asi gbɔ. Dodokpɔ to Mawu ƒe tsi si ɖi tsi veve la me, si woyɔ le Mose ƒe agbalẽ 4:5-27. Esiawo nye kɔnu siwo eveawo wɔna la dometɔ aɖewo. Bubu geɖewo hã gali siwo nye Hebri kɔnuwo.